එහෙම ඩෙමොක්‍රසි එක දෙමිහුන් එප්පජ සිනේවස් කරවෙන ඉස්ලාම් දින නුකරවෙන සිනේ ඩෙමොක්‍රසි එක දෙමිහුන් එප්පජ ලිවාතස් කරන ඉස්ලාම් දින නුකරවෙන ලිවාත ඩෙමොක්‍රසි එක දෙමිහුන් එප්පජ රිබාවස් කාම ඉස්ලාම් දින නුකරවෙන රිබායි इंसाने को हक़ तो होती अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शरीयत खिलाफ वाह तक इंसाने को हक़ तो होती अल्लाह सुब्हानहु व तआला उरदे इंसाने को हक़ तो होती अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिमुगा एकलंग शरीयत आते को वाह तक कमा का गोवालिया मिदीनुगे इज्जत अबुरट्टक अमशुं हुरी वियायता एका कम मावे सुन्नान में ذكروهم مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميريجي مي هفسيها مادانو غاوا ألغون منجي مسلم أمها لبتي أخونا أختنا إسلام دينوغي ماتيوري تحيان سلام كرام لبتي أخونا أختنا mire tebe fulun e baddalu megga wagutan heda kuramun tida baddalu maki mige hayka haru kurin dive hirajega ufedunu jamiya ikamava jamiyatu salaf ge faratun dive hirajege emmeha kankol tawgawa ekkawanta aqida ge ahul werinna muslim divehi akhunna ukhtunna إباميون إيمان بجنبا دينوجي حق معلوماتو إدينوجي حق بس بيان كدي إفو متكا مسكة كرمون دا مسكة تكترين مسكة جميع السلف جي فراتو ديوهرات جي وريكن كورا ركما ماليغا ورقنا دروستك ديفاوان هما يا أكوغا مي وغوتو ألغن من waran khasa kame digen dibe hirajege emmeha kankol tawga diriwlo munda algon menge lobeti akhunna ukhtunna midinuge haggu ma'lumat for ko dinu mataka waragina datur takeddani kuremu efada tafatu kankamuge sawbunna ekuga algon menna mi rashuga malega darusen nube veta duwastake faitu egen hingej ehnamas algon men abadu es kuramunga ummide kuramunga azmen ay malege rayituna nuwata malega diri ulamunda emmeha divehi akhunna ukhtunna algon men amu daruse bevu egotum wara kuriyala algon men mikaman i'lanu koggen mire miyoti algon menna mi fursatu libigen gosfa lobati akhunna ukhtum إنسان كتريغا آدم عليه السلام فشكين إنسان
diriulemun as miyada hamebes algon mennan emme baru minegga ive munda wahakeki haqqa batil ge wahaka haggu ge wahaka adi batil kankamuge wahaka mi wahakata ki insanun nan a wahakata kan nuwane kami shakken okkamenno ehennamawes hitama huri kamaki insanun amille ebami hun ge hagguta ki ko bakan denegane adi ebami hun nan huri gellunta ki nuwata batila ki ko bakan denegannan masakke kurun ege natija gotum insani uni visnuma baye faharu haqqu batil gotuga feni adi batil haqqu gotuga feni gende efata kankamun insani tu salame kuravu mattaka kainatu ge milkur ilahu rabbul alamin eki zaman tawga rasul bekalum fonuwa adi eki zaman tawga ebe bekalun na fatta bawa lafa shariat fonuwa mongendevi musa alayhi salam ge duwas waruga ekale fanaki aada ge insana kavure baru gada befule ekale fanu kurifulu matiga hingadiya mara mari egga aniya libemun da miha salame kurman ekale fanu gennawi harakate geterega aniya kurmun dia miha marwan dimawi efo ekale fanu ga hayatun duwasta ga fahuga allah subhanahu wa ta'ala ekale fanu fonu vevi rasuluka magin nuwata nabi kama risalatagen ekade fanu fir'aunu ge kariya dawatagen diumum fir'aunu ge bahana to terega ekade fanu ge gastaka nula ekade fanu ge appulo marwegen dia furane ge wahaka dhikru kuri adi ekade fanaki aniya veri kamuga bayan kuri ehne kamaku nikam visnawa e fir'auna ki ei kakuto bimmatiga ufedunu emme jabbaru emme fasada veri mihunge tereng ekaku adi enage atum bani israilunge kita firihen daring qatul koffa veto ehen namawes ena huri hagguga kamuga deke musa alayhi salam ekade fanu wadagen nabi batilagen kan hama kuraw mattaka ekade fanu kiba hinga fawa qastaka nula hinga fawa mikan ena dekki hama ehemme sihur weringe hadisaga sihur werin kamyab wejnama timang rangalu wegemwa iname dename bune emme fahum sihur werin na kamyab musa alayhi salam kamyab mun fir'aun ge bahakavi haqiqatuga kalemen emmenna sihur ungannadi sihur daskoddim farataki musa alayhi salam nikan deken hunnashe timannagi aniya mi insanu ge halu baye faharu haggukamuga beleveni baru kamuga beleveni aslu kamuga beleveni haqiqatuga ebami hunna baru werin kamuga beleifa tibe mi hunge nimmuntaka basta enkamu islami ummate geterega haqqa batil eba engenje haqqa batil waki koreven ebeje enkamu mirege darus algon men khas ko fami wani haqqa batil ge mawdu'a mi mawduga insaf ko devani faridu sheikh ahmad samir ibn ibrahim algondu mi wagutu sheikh mi fursat devani algon menna mi mawduga insaf ko devuma emmeha befunna wa rabboda shukriya walhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لويتي مسلم أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مريك دارش كمقدمة إبيجن ديو فدا أرغون منك مقصد كي الله سبحانه وتعالى أرغون من إنسان كمغا لبا إكلانge أرغون من دبوا فاوا إمّe ماتوري إزتا كراماتك واهكا تيبيفلونا أرغون من هندان كرو أدي إنسان الله سبحانه وتعالى من إزتا كرامة دمك كوريغا
insanun ulamun asawa nikameti haluge wahaka algon men himmacha genes ekalaange devwa fawa niume algon men hadan kuru كيت قرآن قال الله سبحانه وتعالى وحي قربا فوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لو بيت مسلم أخونا أخت الله سبحانه وتعالى أرغن من مي آيتك إرشاد دبا هدانك دباني إسلام دينك كوريغا إنسان علمون عصابا نكمة حالة أدي إسلام دين أومك سبب إنسان يتلبفاوا عزتا كرامة الله سبحانه وتعالى من عزتا كرامة دمهت متكا إكلانجي أرغن بيان كدباني واعتصموا بحبل الله جميعا تبا ميهم الله سبحانه وتعالى وافشوغا إكلانجي دينوغا إكلانجي فتوغا إكلانجي شريعتوغا إكلانجي باوا لوافا غوتوغا تبا ميهم إفاتاش هذا شكل ني أرغن منا إبباوي إبباي وانتا بايكموغا وموغا إمّي وارغدا أصولك واني إمّي إكتشيغا هيفو إكي ميهم إكي أصول تكا إكي ميهم إكي فلسفة تكا إكي كنكما غوا eki ecchihiga hifagen eki dimadimala damakamuga wanama ekam bekendani baba amuga sawbak adi Allah subhanahu wa ta'ala bawale be shariata ekalange ilahi nizam fiwa amille wad'i falsafa takuga hifagen damakamuga wanama ekam bekendani insaniyatan Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa karame gelluwala insanun nan alwati kamuga loboti muslim akhonna akht ehem bima algon men hifan jeheni koche gakan ebbawanto mattaka algon men hifan vi kon ecche gakan wara saaf kon Allah subhanahu wa taala bayan ko debani algon men hifan vi Allah subhanahu wa taala ge deenuga ekalange algon macce bawa levi islami usul tok ega hifagen algon men ekati gandak beveni ega hifagen algon men ebbawanta baykam ga beveni ega hifagen algon men neki en hadafaka em maqsadaka da baykam ga vegenda لوبتي مسلم أخونا أخت إسلام دينك الله سبحانه وتعالى ميجنستوي إكو وانتكم عقيدة رمز كده لا إله إلا الله مي أرغن من إيك تروغا جماعة كوري ماغان أساسك مي عقيدة إنسان قبول كرم كوريغا إنسان بفاواني إن إنسانكو أنن إنسانك ألوتي واباي غتوغا إنسان أميلن هدافا وضعي فلسفة تك ألوكم كورا باي غتوغا أدوغا دميها قبيلة के वेरिमीहा रशु के वेरिमीहा निम्मा गई एई मिस्तकुं कबूल करन जेगे कमुगा एहम वेगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बडागे इस्लामी अकीदा गोवालवा तौहीद मिस्तुंगा फतरुवा इंसानुन की हमें के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलवतिवा हमें के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मंत्रिवा हमें के एकलांगे खुशू एतरिवा एकलांगे अलवति बैकमुगा लेबुंगा अकीदा मिस्तकुन गेनस्तेवा ए अकीदा दुनिया का फतुरवा आलुंगे आलु दास्तकम इंसाना मिनिमम कुरमट्टका मसके कुरुम दुनिया का तिबि जब्बारुम एकमुग शकुआ कुरुम दिया फारिस करागे रस्सकलुं रोम करागे रस्सकलुं एबा मिन सुवालु फेtti की वेगन तो तिबा मिन हंगुरा मकुरा एहिदुगा रबीह बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु मा सहाबी विदालवनी ahar men hangura mikurani mikamatake adossawa vidaluwani timam men hangura mikurani linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad ahar men hangura mikurani alunge aludastukamun alunnere ekkawanta allah subhanahu wa ta'ala kiyamanteriwa baykamga alutakun hadash linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad alunge aludastukamun aludakunge aniya varikamun insanaga amel usul takun alutakun nere hamekeni allah subhanahu wa ta'ala aluwatiwa hamekeni ekalange shariat taruga bolamba hamekeni ekalange ngi gotak kiyamanteriwa mihikamga umattake ahar maseke mikuran wa min dhiqi dunya ila sa'ati dunya wal akhirah adi mistakun duniyega datikamun nere dunya akhiratuge tanawaskamge gocha mistakun gende umattake ahar maseke mikuran wa min jawril adyan adi emmeha dintaka وضعي فلسفات هوغا انيا وريكم ميستكون نري
Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatan ekalanga adluwari kama islam deenuga adluwari kama mistakun gendiyo mattake maseke me quran mi islam din ge khulasa laboti muslimu akhunna akhto insana minimum kor islam de islam deen dunin amu kurega insanu befawani insanu nan aluwetiwa bayek qur'an ge Allah ta'ala angawani Allah subhanahu wa ta'ala ge mi ekkawantagam aqida ga insana hifa e aqida insana bimbol negum mi aqida ramzu kusdeni isdeni ifada la ilaha illa Allah mane ki Allah subhanahu wa ta'ala fiwa haggu gotuga alukom beve Allah subhanahu wa ta'ala fiwa haggu gotuga kiyamanteri beve Allah subhanahu wa ta'ala fiwa mi kainatuga evves izzataka evves bare milku egamba evves verika milku egamba evves farate nuwe hame ken kiyamanteri wanje hame ken ifarate kurmati tima nikmati wanje hame ken ifarate ka tima ge botiri kuranje hame ken farate ki Allah subhanahu wa ta'ala mi kainatuga tanfiz kurwenje shariate ki mi kainatuga veri ilahu mi kainata bawale bi Allah subhanahu wa ta'ala ge shariate enum falsafai enum wadai nizamik algon menge bimuga Allah subhanahu wa ta'ala ge bimuga tanfiz kurwegen wane lobati muslim akhunna akhtum la ilaha illa Allah ga ahulwarin faasa ka alwachen wane la ilaha illa Allah ga ahulwarin duniya ka alwachen wane la ilaha illa Allah ga ahulwarin alwetiwani hame ken Allah subhanahu wa ta'ala ei haggo ekalaage deen enun evves echaka algon men diilala fikam ko anama e diilale weni algon men fada insanu alweti kama ehem bima insana izzek kori islami aqida insana sharaf dini islami aqida lobati muslim akhunna akhtu efog Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwani wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم تبامن هدم قراشي الله تبامن دبي نيومه ونيومتت واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تبامن فيما عداوة تربي كمغا كونكما كتكاتو عداوة تربي إسلام دين أومغا كوريغا كم ميهك وس ميهك عائلايا ميهك قبيلايا ميهك أميل قوم وانتكما أميل رشو وانتكما أميل كابا فانغ أميل وانتكما مچ تلافلا قبيلة أن قبيلة تلافلا ليهورا بكم غاوي إسلام دين أومو كوريغ فأصبحتم بنعمته إخوانا إفوغا تبامهم الله نعمتم أخون تكم غاويمه إكي وگنتو الله سبحانه وتعالى باوالبي إكوانتكم عقيدة لا إله إلا الله مي عقيدة دشك එමිහෙක අමිල්ල රශවන්තකම අමිල්ල ආයිලා වන්තකම අමිල්ල ශරෆා ඉස්සතා මිහුරිහා වන්තකම දෝකෝ අමිල්ල කුලවන්තකම අමිල්ල ජමා වන්තකම අමිල්ල පාටි වන්තකම හුරිහා අච්ච දෝකෝ hame keni Allah subhanahu wa ta'ala kiyamantarum go sobum muslimun insanum fawani ebbe kamuga ebbe kan ebbe ka talaful qabilata ebam fawani ebbawanta ekuri ebbe kamuga enum gotaka algon menake ebbe nuwe loboti muslim akhunna akhtu Allah subhanahu wa ta'ala foga agumna hadan ko debani wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar tibamihim vimo narakaga andawalage tumfe matiga islam ding awmuge kuriga ehen deenege matiga algon men midin awma foga marwe gossikamuga wanama moda shirku matiga e kuriga marwe gossikamuga wanama e insana wani naraken ena edani wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar tibamihim vimo narakaga andawalage tumfe matiga efog Allah subhanahu wa ta'ala ngoni fa anqadhakum minha tibamihum e narakage andawalun tibamin salama kurvi Allah subhanahu wa ta'ala divehi rajyege loboti rayitunne loboti muslim akhunna akhtunne algon mege mi divehi rajye ki Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem faratakan alkon kurevem die gaume budan alkon kure gaume divehi rajye kaaba fannak Allah subhanahu wa ta'ala mi qawmuga ahulwarinna heogen irad kure vehidu qawmuga ahulwarinna ekalange deen algon men devaf miwani algon men edin hoda kuri masegate nonnane algon men edin hoda kan algon men hori leen nonnane algon men atun ko evves masegate nonnane ehennames Allah subhanahu wa ta'ala mi divehi rajyen he irada kurve hindu mi loboti muslim qawmuga ahulwarinnaki mi qawmuga ahulwarinnaki la ilaha illa Allah ga ahulwarin kam gawe miniwarun kam gawe gen dia ebe amihonnaki Allah alkon kuraba ekam gawe gen dia loboti muslim akhunna ukhtunne handma ful bahattawa tibefulun mammage badum furtama nikun duwahu algon men kamfatuga furtama jehun adaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar efog ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah
algon men kamfatum furta mehi adaki Allah subhanahu wa ta'ala ge habantakam adu effoga Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakam i'lan kurave adu effoga duala ko eta faru eta miskitakun eta taakun tauhid kalima i'lan kurave tahir faskende ga agon bodumum ai Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehim faratakan alkon kurum mana kuraifa tahir faskende ga algon men direwleta assate ge fansa asharme lawati muslim akhun naftum algon to hatiyar hogene no algon menge lashkar ge babo hogene no algon meka mattaka mabod masakete kogene no Allah subhanahu wa ta'ala niyume anduma kudu battawa duniyage bodete gawmataka lifa nuwafada bodu niyumate algon mege midivehi faskandan Allah subhanahu wa ta'ala wani debba medu algon mekomage izzata mekomage aqidaya mi tahir kammati mekomage faskandu baba beenun kamga wanama algon men hame mi faskandu mi tahir kammati ga afadan mi fasgado mi tahiru kammati mi aqida ga mati ga gengosten jehene gengosti kam gawanama algon men ga fahunganna mehon algon men sifa qurani amanat teri gotuge no algon men sifa qurani ummata khiyanat teri mehon gotuga emehon bonane algon men ka ba fan hame assate ga fansa sar wande mi qawm tauhid ummati ga asave mi qawm tahir fasgane gotuge asave ehnas ahar mege kaaba fa mi qawma khiyanat teri mi qawma shirku najis kuri emihum bunana kan kaswaru algon mennaki batalu gotuge no qawmuga ahlul sifu qur'ani lawati muslim akhunna akhtum mi algon samalu anje kam metu visna fikur kuran je kam metu algon men devwa fen hame ken izzat ki hame ken sharaf ki Allah subhanahu wa ta'ala ge deenu ga ahluwani kam ga algon lev ehme umar gufane vidawle nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam ahar mennaki islam kam ge sawbun Allah subhanahu wa ta'ala izzat ri kurebe famahma btaghaina al izzata bighayrihi adallana Allah enum gotakum enum magakum enum falsafayakum enum usulakum algon men izzen hodan beenum kam gawanama adallana Allah ahar men nikmati kurwane Allah subhanahu wa ta'ala nikmati kurwa fi bayako ekalange e bayako darudaraje Allah fi bayako maccan ufulana evs faratin nuwana kan emmeha muslima khonna waqtun dannanje ehem bima algon men wanje heni war rangala mi aqida ge daruga jamaa fati bayak evs halega jahili zamano kankama algon men gos ebbe kanebbe ka talafula hadaga nuwa na nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahili zamano ge evs goveyaka evs kamaka abadetam fenijjakam ga wanama handan koddevum dani anikkaves ekkala jahili gomange gomun tidan islami aqida fiwa enun echche daruga to anikkaves jamaawum tidani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam etam maqamegga ummatuga adawat terikam feturi babawe amilla jamaa vantakam amilla qabila vantakam gowa mujtamaga baba mufade komme faruk hadan koddevani abida'wal jahiliya jahili gomakan heti gowani wa ana baina dhahranikum timan kadege fan kadem gatu hutta bay maqam to hadis kone da'uha fa innaha muntina te dugolla reti ellala reti fulala fajite kune wengeche islam aqida fiwa enun evves echche dasha algon men jama wege nuwan algon jama kura magan usulaki magan echche islami aqida kamuga algon me hadenji rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuref man qutila tahta rayatin ummiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqitlatun jahiliyah akhrajahu muslim mane ki lokanu didege daruga ega mane ki hagge baatile wakinuwa ege hadafe saafunuwa echche dashuga ege dara tima hanguramako ege macce tima nasurdi amille wadai falsafataka mistakun duniyawi maqasidaka gulifa falsafata daruga tima hanguramako yada'u asabiyatan timaga asabiyat wantakama timaga rashwantakama timaga jamaa wantakama timaga aili wantakama timaga awashu wantakama timaga amille duniyawi maqasidaka gowa ege macce hanguramako nuwate ege macce nasurdi egotuga marwajjekam gowanama faqitlatun jahiliya emiha e maroni jahiliya marakonne islam aqida algon qurban denchen islam deenan algon nasru denchen Allah subhanahu wa ta'ala bawa levi haqqa algon nasru denchen ei emmeha barak lemberi vidalwani innal aqidata fi qulubi rijaliha min dharratin aqwa wa alf muhannadi aqida yaki eg ahulweringe hituga etan has kandiya kabure barugo dechike ekivegento bidenne islami aqida ga sowum mistakunnaki ebamiga adawatterin kurmatiga baru bekum ga faani lembere avidalwani mal insanu illa bidinihi miha ge hagigate kiyenage deena onna izzatek
دينا إنا سمالكن دور إنسان حجيد إنسان حقيقة فلا تترك التقوى اتكالا على النسب تقوى وريكن دون كراه تباغ نسب بروسا وگين تبنك وكي عائلكم وكي ما تنكم اسهر ميه كباتي فقد رفع الاسلام سلمان فارس اسلام دين وني سلمان الفارسي مچن وفلوافه وقد وضع الشرك الشريف ابا لهب ابو لهب قريش وانهاගේ عزت تري ميهن එහෙන් නමස් ශිරුකුගේ සවුන් ඒනා එපාවනි නිකමෙති මෙහි කමුගා lemvera vidalwani aharenge bafayeke aharenge ege macchen izzet teriwa hame eke netcheki islam dine idha hatafu bi bakrin aw tamim bid'wa al jahiliyati lam ajibhum jahiliyat kamuge dawata gowa emihunga wanhataka bakuru wanhaya tamim wanhage daruga jamawama gowa fikam gowanama ifada jahili gomak gowa fikam gowanama falam ajibhum e dawayakan aharenge ijabe nudeme ولا يدعو بها غير الأثيم أدي فافوريك نوني إفدا نبا دعوتك دعوته ندهت إسلام دينك الله سبحانه وتعالى وني مدن نبي عقيدة كدشوكا ميستكم جماعة اتشكمك هدف قرآن الله تعالى وحي قرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله سبحانه وتعالى وحي قرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هم كشور مي إن أمتك كم جوا تبامه أمته فهي تبامه هن تمن رسكلانجي ألوكم كراش إهم بما أمتك إبابن تكم يوتي ألوكم من عقيدة قبول كرا الله سبحانه وتعالى إكوانتكم عقيدة يا قولي لامي لو بدي مسلم أخونا أختم ألوكم من إسه بيان بدي واهك إنك صاف ودي الله سبحانه وتعالى كشريعتك ألوكم بولا مجاني أدي شريعتهم ألوكم إكبا وجهكم جوانا ما إكم وجن داني إن إنسانكو أنا إنسانا ألوكم كمكا ekaku anekaku hada falsafa en alwatun kamuga meedo algon men la ilaha illa allah mi aqida qabul qurairu la ilaha illa allah eta faraka eta satek far algon men dulun kiyamun dairu la ilaha illa allah ge mana la ilaha illa allah sobun genestifa izzata sharaf algon men engi fanuati algon men hitama kurunje la ilaha illa allah qiyame algon men fada insanu hada fa amil wadhi falsafataka algon men tabawe e wadhi falsafataki allah subhanahu wa ta'ala bawalebe इस्लामी शरीयत बुरे इस्लाम दीन बुरे माँ मतिवरी मैं इच्छकम का हदा एक मच्चा आलगोन में हंगुराम को एक मच्चा आलगोन में गुडुन दमहट्टा एक मच्चा आलगोन में गदैफा आलगोन में फोरेर वाकम को वानमा ए ला इलाहा इल्लल्लाह के मानया फुशवरा के दाने कंत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कवंत कन रमज को दे ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान नरक मिंजुआने कलिमा मी कलिमा बेहेगो तो मूसा अलैहिस्सलाम के फरात कुलंग आसवे موسى غفانو دنبي يا ربي علمني كلمات اذكرك بها وادعوك تمنى ابرس كلانge haduma kurmattaka kalimatake mela angonna debba fande الله سبحانه وتعالى وحي كرم يا موسى قل لا اله الا الله اي موسى لا اله الا الله كياش اهد موسى غفانو دنبي يا رب كل عبادك يقولون هذا ابرس كلانge gina alutakum kiya kalime ketiye Musa gafanu beenam fulge khas virde khas dikure ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala Musa gafan angawani ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wal arda wa amirahunna ghairi hangudai bima edemeduga wa huriha takeche fi kaffatin wa la ilaha illa Allah fi kaffa tilafatek ekkola lafa anekkola la ilaha illa Allah liyas malat bihinna la ilaha illa Allah لا إله إلا الله أنك كل بروانه تبغى مسلم أخونا أخت إهن نوان جهبه سوب النوع أي كلمة ده كدني الله سبحانه وتعالى فيها إبس آرين إبس بار ملكوا إبس فرات مكائنات كن واق كائنات كبيركم وني الله سبحانه وتعالى إهم علمور ميدان فاوني لا إله إلا الله كمانه مولي مكائن ده كدني إروهندا تريت الدور كرون ده كدني لا إله إلا الله كمانه لا إله إلا الله من مقصد التقى الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوا فوني لا إله إلا الله كسوب إبكو نركن أنبكو سورو كدي لا إله إلا الله مي كلمة بهجتون قيامة دو سوال كرويني إيه كلمة كهولورين إيه كلمة كيا إيه كلمة كحق أدا كفوا واكم غوانما إميهن سورو كونانه أدي كلمة كفروه إيه كلمة خيانة تريفا واميهن نكي نركا كهولورين لا إله إلا الله ميغا صوبون مي حقاي باطل اي دباكم غاوغن دي لا اله الا الله
mi kalimage maana bimmatiga tanfiz kurumattaka shari'a bawa lebuni la ilaha illallah mi kalimage hagguga jihad sharu kurawani la ilaha illallah mi kalimage maana mistakunna bayan koddu mattaka rasul bekalu fonu wafoni ege maane ki insanaga hayatuga quran komme harakate komme sakanate wanjeheni allah subhanahu wa taala enge vigotugo matige evves halega evves wadui falsafayaka amilla visnumaka allah subhanahu wa taala alutakum alwati quraka jaage nudava ehenno nama shari'a bawale muge beenu menne eheni allah subhanahu wa taala alutakunna shari'ate bawa nuleviyas rasul bekalu nufonu viyas kiritu qur'an bawa nuleviyas alutakum ulemun dani emihunna fenna gotaka emihunge terega mashwara kureyum ege teren ginabeku taayidu kura gotaka kankam fast kurey nimmemun emihunge terega amalu kuremun dani egoy kamunu dati alun amilya insanun ulege kurhan kamunu dati allah subhanahu wa taala e insanan hagga batil wa kodde shari'ate bawa levvi ego kamuda nama rasul bekalum fonumu beenumen notice foy bawa lemuge beenumen notice ehni islami shari'a bawa lemu kurigaves mistakun ulamun goswawani emihunge kantan emihun amille kogge amille mashwara kurege kankam ga wahake dekevege emihun kantan kuremun diyei ei nunto algonmen miedu amille wadoi falsafa ekkama hada nuwata algonmen terega islami shari'ate pore ma barugada ma maangechikam ga bala echen algonmen qawma genes koderuga e fendi kandi bodokon algonmen hadda algonmen qawmuge zuwan jiluga algonmen duniyavi dini emmeha masalihata furihama koddene hameke nizam ke hameke falsafa ke democracy nizam kam ga hada allah subhanahu wa taala ge shari'a ge farako ekalan ki to qur'an ge hukum tange farako hameke altogun terega gonni manje echeki algonmen terega wallahi falsafa kam ga hada e fikru algonmen terega fatura midani laboyti muslima fonna okto ballawa islam din ga kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonu makka ga ahulwarin emihunge terega kanka qur'an gota ameduga vishna munde gabilata makka ga hori komme gabila ga mandubu mustibi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam makka ga tera hardo la ilaha illallah mi kalime goala alutakum minimum kurmattaka masake kurmun erashuga ahulwarin ekadege faana ameduga goten nimmu mattaka baddalu raitunga majlis ga baddalume abdurrahman mubarak fu rahimahullah ekaifa liwafa rahiqul makhtum ga vidalafa wani makka ge parliament ge baddalume bevi ballawa makka ge parliament baddalu makka ga himene ha gabila kun saada memberum mi baddalu ga bavarivi ei nabi kam ge saada nahar ge safar mo ge 26 na do ge hendunu waqtek ei 12 september hasate ge bavi i baddalum ge waha ge lifa wani जलसागा हुशैलिफा मसले की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल किहने तो कंत कुरान मसल वर गोसे जेमी हुं तेरेक एमी हुं जमान सुर अलकम कुरमुंगा शिरु कुरमुंदा इलाहुं त कमुनु दाकम गा बोनेफ ekkawanta ilahaka alkon kuram bonef ehinduge ebami hun ekele faana meduga kantan nimu mattaka mase kurma saada mihun mi hagabila ga macca ekuleve komme gabila ekun bay gabila tekun demandu bun tim mandu bun as makka ge majlis kurage darun naduwaga ebami hun ga parliament ge baddalum bef saada wana mihaka jalsa ge riyasatu balhattam diye shaytana najidu karage waran izzetteri befule gotuga wadagen memberun etana jamaawum jalsaage ved wadagati kikuranto suwalu kurima ebunani kiyekudin tirawa kantaddog molko mattaka timanna wes fenna khiyar demege nemiyai masala kulli masale goshale foti mashwara gosulum kanta kura mundani makka mujtamoga kantan nimmana goy emme furtama khiyar ekalege fana hadam bigodaki rasun nerilamwe bahattanaka nete fasada kurani ewaha bunumu jalsa gariyasatu angani tierun kaleme negene ek legfanu ge dufase kama balagatterikama amanatterikama ek legfanu dakka wahaka ge deduka nerelaf kam gwana mehen isamtako mihun ek legfanu ek jamaave emme fon as ek legfanu kanta kuriya ragos kaleme ge izzata bar mihun gammacha filage hingada ehema tievistun dagale nuna riyastu angwa ituru vishnumaka visna devana khiya devana shoraki hadam bigotaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam taneka bandu kurum ekayman taneka bandu kurum vi enungote netede
එමෙ එෆෝගා ජල්සාගේ රියාසතුන් ෂයිතානා මේ අංගනි ෂයිතානා නජිද් කරාගේ මුස්කුලිගේ සිෆාගේ මින්නනි හම ඛියාලු දෙ මිහිගේ සිෆා බුනනි තිහෙන් හෙදීම ති දොරුගේ ති බන්දු කුරා තනගේ දේතරින් එක ලේෆානෝ ખબරු එක ලේෆානුගේ සහාබින්න ෆෝරා කලෙම නැගේන හිදුගා එක ලේෆානුගේ සහාබින් එක ලේෆාන දෙක ලොයිබ්බා එක ලේෆාන බා කුර්බානියා බිකන් කලෙම නැගේන ඒරුම් එමිහුන් ඇස් ඉතින් හදා කොල්ල එක ලේෆාන නරගෙන් ගෙන්ගොස් අනෙක් කාවස් කලෙවන්න දෙකොළ අංගුරාමෙන් ඇස්සන එහෙම තිනුන් එහෙම විෂ්ණු විශ්නාශ ඒ ෆාහෙන්නෝ මෙම්බර් වෝටර් නුදිගේ තිම්මන නුක්තායකි උම්මතුගේ ෆිරාඋන් අබූ ජහල් එන හුෂාලනි හදම් විගොතකි කුරයිෂ් වංහාගේ කොම්ම දරිකොලකුන් සුවාන් නගලු ෆිරිහනගු නිකුමෙ කණ්ඩීෆාගේ නිකුමෙ එකතිෆාරුන් ජේජේනු මරාරම්බි කතුරු කොල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහිදුගා ජල්සාගේ රියාස්තු අංගනි මිකුජ්ජා එබුනි නිම්මුමේ එම්ම රංගලි ඒක මච්ච ජල්සා ඉත්තිෆාග පාර්ලිමේන්තුක බද්දලුන් හිසාබුන් නිමුන් මේ ඩෙමොක්‍රසි නුන්තෝ විදාලුවේ මේ તો ඩෙමොක්‍රසිගේ හගීගේ මාන ඒක හගීගේ හෙදිමිහුන් විශ්නාගත බලාෆකම ගානම එම්මෙ නුකුතා එවස් මේගා ඩෙමොක්‍රසිගේ මාන ඛිලාෆ චනෝනා උදෙක්කේ ඒ හග්ගේ බාතිලෙන් නැති ඉලාහි එවස් අමර නැති එබෑමිහුන්ගේ තෙරේගා එබෑමිහුන් කන්තක් කුරාගේ නිම්මුන් ඒ එමිහුන්ගේ ශරීයත් එක්කම ගහදාපොත් ඒ ඉස්ලාම් දෙක අමුගේ කුරිගස් එක්කමෙන් එකන් ඒකට කමුණු දාති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හග්ගු බාවලවා හග්ගුගේ මච්ච මිස්තකුන් එක්කුර මේද බලා අලුගොන් මෙන් අමිල්ලේ කන්ත නිම්මාකම ගානම බය ගොම්තෝගා ෆාහිෂ් කන්තන් අනෙබ්බාගන්තෝගා අලුකන්ත බය ගොම්තෝගා වික්කු මනාච අනෙබ්බාගොම්තෝගා හුද්දකන්තත් එහෙම විම ෆල්සෆාත් අගොන් එක්කුරෙ මේ දුවාගොතකි බය මිසක යුරෝප ගොමෙගා ජිනේ කුර්මකේ ඔන්නච්චන් හෂිවික්කුමකේ මිහුන්නක මාපොඩ මස්සලෙන්නු අලුගොන් මෙන් ගොමුගේ ෆිහාරාගා කට්ටලයා බරබෝ වික්කා එහෙම වික්කායිච් හඬෝ වික්කුමගේ හකුරු වික්කුමගේ හෂි වික්කුමගේ ස්තෆාතනේ මුස්තමෝ කොබාද තෆාත් දෙම් මි මුස්තමෝ තෝගා මිබෑ මෙහුන් ඔලෙෆා ඉස්ලාම් මුස්තමන් අන්නර් මි ෆෙන්නනි අහ එක්කල කන්ත කොගියෝ තලනි මුනි හාදා එපා කෙමි ඉන්සානි හක් ඉන්සානි කරාම ඉන්සානේ කොන් හක්කේ තෝති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයත ඛිලාෆ වාහකදක් ඉන්සානේ කොන් හක්කේ තෝති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උරදේ ඉන්සානේ කොන් හක්කේ තෝති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිමුගා එකලංගේ ශරීයත දෙකොළ වාහකදක් එහ බුදිෆේ නොන් ඉන්සාන දුනිය ෆොනෝ වෙකි එකමට්ටකේ නොන් ඉන්සාන ෆොනෝ වෙකි එහෙන ඉන්සාන හීවනි දුනිය ෆොනෝයිම ආහාර මෙහිරි අලත කුමුලේ නගේ කුරාන් ශරීයෙන් හදන් ඇසේ ශරීයෙන් හදක නොන් ඉන්සාන ෆොනෝ වෙකි ශරීයෙන් අල්ලාහ් බාවල් බාපදේ ශරීයතන් අමල කර ඉන්සාන ෆොනෝ වෙකි ශරීයතන් හදක ඉන්සාන ෆොනෝ ෆොනෝ බාන දෙනේ රසූල් කොමනි නිමිෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆබ්බාලා ඛතම් කරවා ෆොනි අල්ගොන් මෙංග වාජිබකේ ශරීයත අමල කරෝ ඒක බහනා දෙක්කු මෙන්නෝ මේ දාගොන්න ෆෙන්නානේ මේ ෆල්සෆා අල්ගොන් මන් තෙරෙන් ඈම කොම්මෙ කමකිස් මෂවරා කරවෙන කම අලුකම් කුරාන අල්ලාහත් අලුකම් කුරානේ බුදත් අලුකම් කුරානේ මෂවරා කරම් රෝද හිෆානිත නුහිෆානිත නමාද කුරානිත නුකුරානිත ශරීයත අමල කුරානිත නුකුරානිත බහුසම් උෂාලාලු ඒ ෆග්ගෝ ඉන්සාන අල්ලාහ් දෙවා ෆෙනු ෆොනු බි මේ දෙන්නා නගොන්න මන්සල් වර රිච් යා අයියුහල්ලදීන ආමනු කුතිබ අලයිකුමුල් qisasu ෆිල් ඛත්ලා ඒ ඉමාම දිමිස්තකුන් නතිබාම හුන්න ගතුරු ගා qisaස් ෆර්දු කරවිජ්ජේ بل أن آياتك الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي إمام دميستكون اتباعهم شرود فرض كرويجه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي إمام دميستكون اتباعهم شرود فرض كرويجه أما إمن قبولك رود فرضك إيه كنك اختيار على ميو تبيفلون كيكة بدالواني على من تريك رود هيفاني تو هيفاني تو كندو هيك تو هيفاني إبّه بهان هيفاني تو नूनी फिनिदोसर की फाने तो फस कुरान तो इस कुरान तो वाह तक कंफरम की के तो बुनान पुराने काले में हाथ हेवे तिकारवार मत के ए रोदा अगर मन कबूल को हिफन जेच की वे कबूल करे या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम ए इमाम दि मिस्तकुन ने कुतिबा अलैकुमुस सियाम रोद फर्द करे जे आम रोद फर्द कम कबूल कोफा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए इमाम दि मिस्तकुन ने कुतिबा अलैकुमुल क़िसास आम क़िसास फर्द नो किने तफात कुरान कुरान के इबारत को उस्तुबक नासे देहु को में तफात कुरान एवस उसबे नोना එකමක බවස නොකරවෙන එකමක වාගේ නුදෙක්කනේ බාර ඉන්සානක අල්ලාහ් නුදෙව්වා අමිල්ල ශරීයන් හදාක මේ එකම කිහින් තමයි වනි මේ වාගොත කි අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරිය මිෆල්සෆා ආම කොම්මකමක ස්වාහ දෙක්කේ දෙම් මිකේනි ඉස්ලාම් දීනේ කි මෂවරා උසූලුන් කන්ත කුරා දීනේ ඩෙමොක්‍රසි के मशवरा उसूल है
ඉස්ලාම් දිනුක මස්වරාය ඩෙමොක්‍රසික මස්වරාය උඩා බිමා තෆාතුවන් ඒ ඩෙමොක්‍රසිය කොම්මෙකමක බෙහෙකොතුස් මස්වරා කරවෙන් අදි කොම්ම මිහකවස් මස්වරා දෙවෙන ඉස්ලාම් දිනුක කොම්මෙකමක බෙහෙකොතු මස්වරා නුකරවෙන කොම්ම මිහක මස්වරා නුදෙවෙන මස්වරා දෙවෙනි එකමුග ඉල්මා හුනර හුරිමිහක කොම්ම මිහකක මස්වරා නුදෙද කොම්මෙ කමක බෙහෙකොතු මස්වරාය නුදෙවෙ කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා අංගවනි වමා කාන ලිමුමිනින් එවස් මුමිනු ෆිරිහනක ولا مؤمنة إبس من أنهنك بس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إبس مؤمن فيهنك أنهنك لفا وحق نونيكي الله يكلام رسولا كمك غوتن نيما دين أمي الاختيار باهك خيال فعل نكروين إواهك ندكين إنسان مسلم غوتك هوركين Allah subhanahu wa ta'ala ge shariatu macchaka bahin nukiyene Allah subhanahu wa ta'ala kalange shariat bawa labwa fani ega macchak alutukum bas kiya kanno lobati muslim akhun akhtu algon men amillen algon ulay kuraha kam gawanama isse denne fadan ekam wegen dani alun kuraha kurahum kan alun alwati um kam algon udanna farek gaves islam dinu ge isne deifa kankam terega algon tere kamko mashura ka nunim mashik ei ekkam ehen namas algon menge mashura ga usulu haddu faanala gos Allah subhanahu wa ta'ala karalwa fa imuge tere algon wannakam gawanama ei la ilaha illallah kiyas la ilaha illallah gu manaya fushwara gandane kanta Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantakam qabul kures Allah subhanahu wa ta'ala fiwa shariyen hedumuge baro shariye kanelumuge baro ekalanga effadan ehem farataka libigem wakame qabul kurweni algon men ekalanga shariyet badal kuram algon men vote de ekam gwarma nuni algon men khiyalu shole ekam gwarma nuni bayakan ehaggu libigem wakama qabul kurakam gwanama shariye bawale umga Allah ifarataka shirku kurweni dannen je me hagi algon met loboti muslima khonna akhtum algon men gwalam beenu wani mi faskanduga dakkaware islami shariyatuga makwa matirikam ga wahaka mi islami qawmeke mi qawmga nudakkare islami shariya fiwa ehen evs falsafaege ehen evs wadui nizamege makwa matirikam ga wahaka evs siyasi leaderus mi qawmga dakkaga nuwane ei mi qawmke muslim ule qawme faskanduga itur evs wadui falsafaege makwa matirikam wahade kumaki algon men mi qawmu qabul quran usulennu algon men qawmu qabul kufawa aqida fushwana kamen izzat loboti muslim akhna akhtu algon men hem misala kadama hinga algon men terege midenne wadai falsafa amojjekam gawanama demihun ebbase jam zineves kuram ehem democracy ge demihun ebbeje zineves kurwen islam dina nukurwen zine democracy ge demihun ebbeje liwatas kuran islam dina nukurwen liwata democracy ge demihun ebbeje ribaves kam islam dina nukurwen ribai democracy ge demihun ebbeje sihaqos kuram islam dina nukurwen kame tafat miedo mi democracy ge hagi genne ge mihun algon mentere mi falsafa agene semi beenu wani sharui ilahi huriha hukumtakun hashifalala secularism mitanga sabit kuran tamfiz kuran ast democracy hagiyetaki ei democracy emme furihemen akamuga nuwane me qawmuga islam den nasru deve hindegga me qawmuga islami usul daga nasru deve hindegga me qawmuga qaanun asasi ga me qawmuga hede huriha qaanun ge magan mastaraki islami aqida kama islam den usul dakamuga bayan kurefawa hindegga 7% democracy mi qawmuga nugenewen ei taarduwa kamen ei democracy hudde nude usul tem battak fuhelen je lobati muslim akhna akhtu mi hagige algomna bayfara undogu wedan qabul kore hen names algomna miedu fennane e democracy ga ahulwari me komato ga ase dakkani nonto democratic government ge mekam nubevene ei tede islami qawmuga onna je islami usul te e matweri barak izzat ge ga machke besmik baranu ken evs mihage ge machka aduhar ko wahake nodeken e haggo islam dinu ge besmi ek nodeva e wahake dekom vegen dani islam kom ge tarahan beerweke hinga dakamaka Allah subhanahu wa ta'ala efad hagge insana debba fe no insana fonu wafani ekalang insana fonu wafani insanen aluwetiwa insana kemanthera mi hegotuga insana abim galu mattaka ehennun kom gawanama e insanon amilleve semin kanta nimma mundiye makka ge mushrikun gefula 301 fastolos buduweddi emihun amille emihun kan nimmi gani ego kamunu diyama rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fatah kuravi duhuga e huriha ecche ek efana appuluga wachchunga ishara kuravima wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa
kale fan vidalu washe haggu atuvajje baatil neti hingajje baatilege neti fanawe daam vechche vidalum ishara kure me dege ekolu kolum vettum ediyai man nabiy sallallahu alaihi wasallam tinsatega fastolos budu allah subhanahu wa taala fiwa ekalangen hamegen alukon kurmattaka furto bina kurun gefulu teg fastos buduri effo ekafana edegati neruvva edegati alifanja rokurva algondu diya makka ga darul asar man allah gandibuna buduge evvesasare makka darul asar gone evvesasare buduge evvesasare makka ga darul asar gone bhatta ehenas hanam bhatta lobot muslima hunna ko tarikh wa me dakkawani buduge tarikh budan alukon kuri mi hunna e buduge nantaka emme boda rakka teri kodde fodi kirtu qur'anuga odi tarikh ballawa ehenas budu bhatta ge no tarikh rakka kuri tarikh rakka ko foti mistakun ege daruga e qabul kura itibaru ecche gotuga ege nantaka daanden alukon kuri gawmutaka daanden tarikh bayan kor nim foti hennamas etakecche e gawmuto ganne mi samaluan jenuk tan algon ආදා කුදි කුදි කන්ත කෙන්නොම් අකීදා කංකම් එහෙම අලගොන් මෙන් සමාලුවන් ජෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයත අලගොන් බාරද මහින්ගාෂ මේක අලගොන් මෙන් තරේගා මිකංකම් ඉඛතියාර කව්වේ කුලේ කුලේ එච්චක ශරීයෙව්වේ ශරීයත මලාම කුරුම්බස් මස්සලෙනු දක්කම් වි හුරියා වාකස් දක්කම් වි කුර්ආන අල්ලාහ් තාලා අංගවනි وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الله تعالى كلام فتوى وحي كرا باوا لبا فيوني ان اذا سمعتم ايات الله تبامهم الله سبحانه وتعالى آيات تنغادو يكفر بها اي آيات تكبايكو كفر وادي وجكم غوانما ويستهزأ بها اي آيات تكبايكو ملام كرا ادي وجكم غوانما فلا تقعدوا معهم اتاغي شين نوتيبه එමුණක නුෂින්නාර මුජාලසා නුකුරාස් حتى يخوضوا في حديث غيره انم واهكه مهم دكاف مدانته شريعه ملامكو مفرسار واغنو اهم واهكه دكاف مدانته etaanu tibesh tibejjiya denkinetwan qur'an allah ngwani innakum idham mithluhum kalemen wahu shehinduga efada mihunge tere inkar kuraven jere hennoniyam e majlis to nutibevena إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هم كشرون الله سبحانه وتعالى منافقون ناي كافر نركاغا جماع كربا هوته آدا كمن نون ايكي ألغون من عملة هدافة نون ايكي الله سبحانه وتعالى ما تريوانت كلام فلتك ملام كربا هندوغا ألغون من هيتوغا إبس كمن نواكم غوانا أي إيمان كان فشوار أك ميدو ألغون من تريغا ميدن فلسفة ديمقراسي نيچه برولينا තිමාග අමිල් නිස්බව ජමාත පාටිය නොත පාටි වන්තකම එච්චෙක් ගවාෆි වර්රුලියන්න එකම කුර්ආන මලාම කරවෙනි සුන්නත මලාම කරවෙනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මලාම කරවෙනි ඉස්ලාමයේ ශරීයත මලාම කරවෙනි හා වස්මියක කම කාලෙන්නද එකම ආහාරෙන්ගේ පාටි ගවාක ආහාරෙන්ගේ ජමාත ගවාක බුනෆියම් නිමුනි එමිහගේ දොස්තු වාලා එමිහටක හංගුරා මේලාන කුරාන කොචිත අලගොන බොඩොයි දීන්ත බොඩොයි අලගොන අමිල් ජමායි වන්තකන්ත බොඩොයි අලගොන මෙන් අසබියත් බොඩොයි algon men qabila wantakanto bodwi algon men nasru den jehni allah subhanahu wa ta'ala ekalang bawale haqqu aqida nasru den jehni erun echchege dara algon faragawas gosken noa ehengate allah ta'ala wahi kon wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum kadega fana feni wadagen fikam ga wanama allah subhanahu wa ta'ala ga ayataka ma jadalko e malame kura bay feni chekam ga wanama fa'rid anhum emihunna درجهش هم دوكلاش حتى يخوضوا في حديث غيره انهم باها كيمهم دكاف مدان واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين شيطان تبع هدان التوالا كم ايك كم هنغافي مفوغا هدان قد مفوغا دين اتنوغا تبع ميهم نوتيبيشه انياوري قومغا ميهن ناكوغا එහෙම වීම අලගොන් මෙන් වාංජේනි මි හුකුම් තක් මෑක්කොම් මතුවෙරිකොම් ඒ ඉස්සෙතරි කුර මසේ කුර බයික් එබ්බ සාලගේ මලාම කුර බයික් අවුන වෙගෙන් නුවන් එහෙම බෙජ්ජකම ගානම ඉස්සෙදෙන් ඉෆදාන් ඉස්ලාම් කම්ගේ තරහන් අලගොන් බේරුවගේ හිඟාදා තබූක් හංගුරාමක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අයකෝ වඩාගෙන් අස්සාබේ කොන්න මලාම කුරි මදීනාගේ මුනාෆිකෝ එමෙහිම් බුණ මුන්දියේ මුහම්මදු ෆානු ගාත ගුලේ මිහුන්නකි හංගුරාමක ෆින්ඩි කෙවුමුග වර්ගොද බේකේ එක ෆාන සහාබින මලාම කුර මුන්දියේ ehindu allah subhanahu wa ta'ala emihunge makarwari revum
emihun edekki wahaka baawala bayan kurba tauba suratugo baawala meten ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatab kurba Allah taala wahi kurabani wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab kalek wane emihun suwalu kurba fe bunane ahar men ehen dekki wahake ennu naru kulamaja ko sakarajja lehen dekki wahake ke Allah taala wahi kurani قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كليفان بدال واش أبالله الله شاء وآياته كلام آيات تكرا ورسوله كنتم تستهزئون كلام رسوله كلام ملام كراكم غواني اهم بما اسلامي شريعه عملكم تنفيذ كرا مسه كرا بايكا اصول تك كرا بايك كرا ملام وگين گوساوني کوچكتو الله كوري ملاماتك ekalaanga aayataka kuri malamataka ekalaanga rasulaka kuri malamataka wen gossayawani e foge mihun asse mihun engiji kanta gosojjaka e rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar madina agoti kanta gosojjeme asse karefan gaatuge dannawani ahar mehen dekki wahage nune uzur dakkani allah nguni la ta'tadiru kaleme uzur no dakkas qad kafartum ba'da imanikum kaleme bani iman kuma foga kafar kivegen islami shaydu hukum daga e din amal kura mismi honna kuri malama wegen gossawani Allah subhanahu wa ta'ala kula malamataka adi rasulullah sallallahu ekalanga ayataka kuri malamataka adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuri malamat eves hukumaka de terega algon menaka ikhtiyar anne adi kete beerwajje kam gawanama ei isdenne fadan jahili hukum qur'an Allah ta'ala wahi kura bayan kurwani wa anihkum bainahum bima anzala Allah kalefan hukum kurbash Allah kalefan baawala bigota wala tattabi ahwaahum adi emihunga hawa nafs taba wada nugonnawash ek mane ke Allah baawala go fiwa den komme gotaki bayke hawa nafs hadafa wach ebe amille visnu amille fikru macce hadafa wach ya khilafa kommechek wahdharuhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk adi kalefan samal wada gunnawash kadek fana baawale bi bay takidin kadek fana farak ko fana kamattaka kadek fana fitneri ko fana kamattaka samal wada gunnawas fa in tawallaw ibamhum fasmuri furgas difikam gawanama fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim dina wada gannawase Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabani emihunga bay faafaga sawum ibamhina musibata jashumas wa inna kathiran minan nasi la fasiqun أيضا الناس هم كشورم ميستمون ترين جينا ميهون نكي فاسقون لغتي مسلم أخونا إفق الله تعالى بيان كرمني أفحكم الجاهلية يبغون إميهون إذن جاهل زمان حكما هي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يقين كرا بيكا الله سبحانه وتعالى مولا حكم كرا فراتك فايكا كويه يا أيها الذين آمنوا إيه إمام جميستكنه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهود الناي نصارى الناي كلام يكورين كم نبلاش بعضهم أولياء بعض إبامي هنكي إبيك أنا بيكور بيك ومن يتولهم منكم فإنه منهم تبامهم كترين إبايك أكو جميع إبامهم أكو إميهن كي رت رحمتن كم كبلا في ميهن كي إبامهم كترين واميه كي إن الله لا يهدي القوم الظالمين هم كشرم الله سبحانه وتعالى أني أمر بيك تدمغ ندك وانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم كذلك فان فني ودا غنوانه إميهم هتوغا شكتك شبهاتك نفاق بالمدك فدفاميهم يسارعون فيهم إميهم نادمالا أوسواتي يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أدي بنانه أهرمن بودو مصيبات الجهي داتيك من أسانتي أهرمن بيروغني إهميما الله سبحانه وتعالى باوالي حكم فيوا كم اتشكي إكلانغ شريعة خلافا هدي كم اتشكي عمل وضعي فلسفة مچ بنافات تبي فلون هيفلو قرافان كيفكم باوي إنسانو عمل كان هديما إميهونغا ألوتكم الدعوة كدكن أي إنسانو عملين هذا أتشكي إنساناك ويشنوما إنساناك علمك مچ بناك هذا أتش إنساناك دتمك مچ بناك هذا أتش أي إنسان مادما وانا قلت نينك أدي فهنگ أسكنت وانا قلت نينك هم إنساناك عمل إدوما
amille ena mujtama golanda ene kura ihsas taka gulifa hunna ene gaila bay waki kushe magina kura komanya ekushaka bodu uguba de kanala kene ben menwa enenge ekushange uguba de kanala fiam aharenna aharenga gaila ge hingadan Allah subhanahu wa ta'ala ka dariwantakam bafawantakam nasabwantakam nisbatan nukurwe ekalaange ka zaati ebes masnate nonnane ekalaange mustahir wekamba gada kiriyatun taras kalaange ekalaange hukum fula algonen bole ma fuma dande algon men ebes miyo ki imam wikam ganuane kitu qur'an ka Allah ta'ala wahi kurabi fala wa rabbika la yu'minun hama hila hen nune kalefan verres kala gandi wahi kura bayan kurwani la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum emihum terega debas araruma kankamuga kalege fan hukum veriko thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima den kalefan hukum kori gotaka meduga eba mihum kiyaman terive hituga evves kahala nafrat terikam nuruhun terikam nedi kalefan hukuma meduga eba mihum kiyaman terive joma dan den eba mihum tereng evves mihuk imam wikam ganuwe he imam wani Allah hukuma ruhige en algon me hituga evves kahala kurekam ojjekam gwanama iman kam mihag furiham wegen nudan ehenas bay mihun deke berugannan yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah mihun deke ba mihun berugan ehenas Allah deke hum biren nugane wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl Allah subhanahu wa ta'ala nuruswa bastawga eba mihun regando dambaru gadiga eba mihun majlis tawga sallako hinsa karajja samasa ko Allah subhanahu wa ta'ala ayat taka fur sara kurum dayenduga Allah subhanahu wa ta'ala eba mihun ekankam ballawa wadigannawa ka meduga eba mihun mani ghafil ofe em algon men fahare gasege nuane algon men emi hakadke lobiwati algon men nisbeva jamaatu bayakawati evves halega algon men daturu kurun jeheni waki farataka waki miyaka waki shakhsiyataka waki falsafa ka nasrude kanno algon men wanjeni haggu ga huluna hagga goale vijam hagga nasruden goale vijam ei algon men ijaba dehni chik fahare gas algon begennuane enum bayako enum bayeg jadaluga wahage dakka bayak qur'an Allah taala hi kurmani ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فهي بامهم باطل أهل ورندام دوغا جدلك واهك دكة بامهم دفاعك إمهم وصول الدفاعك واهك دكة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا دنيا أميهن نام تجادلكو أميهن دفاعكو باطل مكو دفاع كرمتكا ميستكم واه كدك بفلسفات معكم متوريكو شريعة أصول تميك تريغا همنيك نوارو غاوس إكانكم بودكم ميستكم واه كدك إك أهلورين دفاعكو واه كدك فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة قيامت دو اميهم جدلغا واهغ دكاني كاك هويه اما يكون عليهم وكيلا ادي ابامهم مچ ابامهم كنت بلهٹا بلدوري كم قيامت دواني كم فراتين هيچ algon men evves halek gavegen nuane algon menge nafsu halako algon menge nafsu qurban ko batil moga algon menge ko me haya qurban ko abayek algon banjheni Allah subhanahu wa ta'ala ge sida vegem wa tedu moga e kalange baawale vi goten nasrudi ege faadun da bayek evves halek ga fasigunna hamahama nuane hagga taba mihunna batil hamahama nuane hagga foga wa komme cheki batil Allah ta'ala wahi kurabani فماذا بعد الحق إلا الضلال حق فهو قادم باطل نون كونغچن هوني الله حق باوله بيا خلاف كومچ کی باطل چمي ہو کتم برکا اے زینت تریکو اے ماکو متوریکو ایک ماکو متریکم واہ دیکھس اے وگندانی باطل چک بیکار چک اڑت کونگے بس فائدہ ایک نوا اڑت کونگے دنیا فساد کرا چکم وگندانی میدا گونا مجتمع فننی اے منظر لبدي مسلم أخونا أخت حقا باطل هم نوان توحيدا شركو هم نوان إسلام دينا إنون ديتا إنون فلسفة هم نوان باطل النصر دون ما حق النصر دين ما هم نوان لبدي مسلم أخونا أختون ألغون من ميدوس جماعة كورا معاقد اتشكي ألغون من إسد النبيين قبول كورا حق عقيدة إنون اتشك ألغون من جماعة كورا اتشنك قرآن الله تعالى وحي قرباني
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مِيهَا مَرُوفَ مِيهَكَ اللَّهُ تَعَالَى دِرُنْ دِوَّا ekalaang ene nur devwa shariyat babala ve shariyat ko maguga shariyat ko aliga mistun terega hinga mihaka kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha andiriga allah taala babala ve hidayat me kibawe hinga miheka hamama wana hi lobati muslima khonna akhtu evre magufurdum bodu mihekon wana aniya andiri hinga miheka ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله Allah subhanahu wa ta'ala baawale bi hidayatu ge teremwa tedumagu fiyawa amille nafsat tabawe enaga hawa nafsat tabawe mi hekavre magufur dombodi ka koi Allah ta'ala ge shariatun nun gotakun hidayat hoda fi miha ena evani magufur difa efada mi heka hagga tabawe mi heka hama manwan am naj'alil ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard Allah imam ve heamal kurami hunti man raskalange bimuga fasada kulami hunna hama kurawwana hi أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار أدي تقوى ورنا فاجرنا هم وانه نوت إفدا بايكا تمن رسكلام إفدا قربان فاجرنا إيمان قالوا ورين الله تعالى إفدا نقربان أفنجعل المسلمين كالمجرمين مجرمنا مسلمنا تمن رسكلام إفدا قربان هي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ईमान अहलुवरिय का फासिक अहलुवरिय का इफ़दवान है ला यस्तवून इफ़दनवान एहनी ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم एहनी काफर मिस्तकुन तबावी बातिल को मगशे एहनस ईमान अहलुवरिन तबाफवनी एबामेंगे वेरस कलांग हज़रतुम बावाले फवा हग्गो का मगशे एदे चिंगा महमनवान එහෙම වීම අල්ගොන් මෙන් අසුම කන අලම්වේ අල්ගොන් මෙගේ මිදිවෙහි ෆස්කණු අල්ගොන් මෙගේ මිදිවෙහි කවමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලේ වේ ශරීයතුක මතීගා ඒ කලාංග අවමන දෙවවාෆා එම්මෙ ඉස්සත්තර එම්මෙ කරාමත්තර අකීදාග මතීගා මි ෆස්කණු තාහිරුකෝ බෙලහෙට්ටු আদি අල්ගොන් මෙන දෙවවාෆාවා එක්කවන්තකම අකීදා ඒ දින්නවාන මොගා සාබිතුවේ තා අබදම් මි ෆස්කණු ඉස්තාංකම මති දෙමෙහෙට්ටුයි අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ දිවෙහි රයිතේගේ කොණ්ඩුග අලිෆාවා zimma එක්කමක බලම්වි e azumuga algonda mase kuramvi ekamang agumna gowalije kam gawanama ijaba deme lembara vidalwani deenattaka qawmattaka kerigen jihadu quraname faala isirra eggota huriha kameggen daname muslim akhuna odasawa killa terega wade otas kanduga otas danduga otas billahi tedeke maru as gendane kandananame iman kama ekuga winama marwane tanakan nubalaname වීමා ශහීදු වෙදානෙති සිහිගෙන් ෆහෙන්නු ජෙහෙනමෙ එහෙම් බෑතක විදාලවනි කමකක් ගෝවාලි ඉමාමි දීනුගේ ඉස්සත අබුරට්ටක අමෂුන් හුරි වියා එත එකකම් මවෙස් හුන්නානමෙ අඩොස්සවා කමකක් ගෝවාලි යාමි දීනුගේ ඉස්සත අබුරට්ටක අමෂුන් හුරි වියා එත එකකම් මවෙස් හුන්නානමෙ ලොබති මුස්ලිම අහුන්න අහතුන් ඉස්ලාමී තාරීඛ දිරාසා කරවා ඉස්ලාම් දීනට්ටක රසූල් බේකන් වඩාන් ෆ කුර්බාන් තක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් पे वडागम फा कुर्बान तका इस्लाम दीन अट्टका मी अकीदा अट्टका मी मैं शरफ अट्टका अलगोन में अलवति कम सलामकुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिदुमा गंदे मट्टका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले इफान का सहाबीना एफोग वडागम बेफलुन्ना मी कौम दिवहि फस्कन का अबतालुम ए बेफलुन के लेवी फस्कन होराफनी मी एक्कवंतकम अकीदा मी फस्कन का हिफेट मट्टका मियदु अलगोन में तिवेंजेनी अलगोन में अन्नंगे जीलुता मी फस्कंडो मी ताहिर कम्मति गेंगोस्ते बायका एहम बीमा अलगोन में दोबति मुस्लिम अखुरना अखतन गवालनी आदि राज्य के एम्मे इज्जत बेफुलुन्ना अल एम्मे पार्टी तक जमात तक अलगोन में गवालनी दोबति मुस्लिम अखुरना अखतने अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाले मी दीन फियवा एहें इच्चक नुगवा एहें फलसफा को नुगवास एहें इच्चक मिस्तक कुर्बान वन नुगवास එවස් හාලෙග්ග එහෙන් එච්චක අලගොන් මෙන් තලාෆලා මුස්ලිම්ගේ ලේකොෂා මුස්ලිම් මුදලංගර මි කමක එවස් හාලෙග හුද්දකම් වඩකමෙන්නෝ algon men islam dinetta kana surdem fi efad gotakan algon men dunia amal kofa gosikam gawanama algon men amila asabiyata algon men awashuwada ga rashuwada qawmuwada ga partywada ga ebben ebben talafala ekamache nasrudi algon marwajjekam gawanama ei dunia akhiratu gellene gelli halakwana bay jahili kamaka begenda rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani atadruna manil muflis tebame nenge to kaguto banguru de fami hakki ashabe kam denne al muflisu fina man la dirham lahu wala mata
aharmen terege bangurote famihe ke emihe gatuga mudale fasa nemmihe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi al muflisu min ummati kiman kalefan ummatuga bangurote famihe ke man yati bi salatin wa zakatin wa siyamin zakata namada rodaya mifada bodade hewmanato kofa qiyamat du anneruga ويأتي وقد شتم هذا أنر مهرميك تشيغوافا وضرب هذا هرميك جهافا وسفك دم هذا مهرميك ليهروافا وأكل مال هذا هرميك مداكافا وقذف هذا هرميك زينيت مدكفا نميها حج كفا رودي فافا هيومل كفا هريها كم كفا قيامت دو أنر كم هريها كم ين كفا ميستم حق تراكم فيوطى هذا من حسناته دين اين كفا هيومل تن هرميك ديفا ويوطى هذا من حسناته اين كفا هيومل تن مهرميك ديفا هرميك ديفا فإذا فنيت حسناته أين كفاه هريا يوم التقين حسيما إيساب نموني كنوت طرحت عليه سيئاتهم أنكم كنوبا عملت بلغالا ثم يلقى في النار نرك الدان جميعها بانغرود فامي إهم بيميهم مدلا ميهم ليا ميهم أبورا ميكان كان على من سمار وانجه الله سبحانه وتعالى باوال في إسلام دينك هدايتك هدايتك عليك هريا منك الله تكا الله سبحانه دين تكا أخوان تمي عقيدة دشوكا جماعة فا بيكم غوانجيني ألقون من فارق جالس إنهم كماكا إنهم ديده دهروكا إنهم كماكا غوالبي إيك دهروكا ثلاثة إيك ما تشليه هروا إيك توكا ماروين غوسيكم غوانما حقك نون نصر دبني نصر دبني جاهلية تمامك عصبية تمامك عمل جماعة وانتكما تمامك أوش وانتكما غوم وانتكما بارتي وانتك نصر دبني حقك نون نصر دبني سمال وانچه هوريها بيفلم بس بدك واها كده هيو توكا أدوها yang amal Quran ke malgondo ummid Quran algondo duaa ki Allah subhanahu wa taala alamen emmen ke hagga nasru de bekkamuga minbar goddebun algondo mege mi faskanda ki qiyamat daan de mi ekkawantakam aqida amatiga demi onna faskanda ekkamuga Allah subhanahu wa taala abbas Allah subhanahu wa taala ge ekkawantakam fiwa enun evves farate ge alokama gove adu mi faskondu ga duha ko sibirnu de bashi hada wa subhanaka Allah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء الله سبحانه وتعالى شيخ هيو جزاء منبر كرفاشي أدي أي شيخوك هيو عملوك فتوكا ليبيجن ديا هيو عملك كمغا لبواشي أدي أقول مني هيو بس أدوها إبهن عمل كرا بيك كمغا لبواشي لبتي أخونا أختم الله سبحانه وتعالى كيرتي كلام فلوغ مورتي آية توغ صريحة عبارة تكا كويت النبي صلى الله عليه وسلم کے لبيتي حديث بس فلتوغ صريحة مانتن ألغون منن إيوكين هنگچ ألغون مني එකමුගේ මච්චන් ඊමාම් වේ එකමුගේ මච්ච දවවා කරමුන් දා බයකිම් එහෙන් කමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එතක ඒ ඉලාහුගේ නබියාගේ අමුර් ෆුල්තෝගේ කුරිමටීගා hadis furtoge kurimatiga algon men nakan udur dakka kajjageenne ajabu e antari swafata algon komme sarakan hiniyan nago bes vejje eheni duniyage kankoltoga khasako miverin ei bayekamuga balaganegen ule amerika ya europe ge gawmutoga obi non nawara ken nukurave wara riya duwalu eta sateka bayaku ادي مسرتو تريغا ايتن هاس بيكو مي اسلام دينو عقيده قبول كرمون دايرو مي شهادتو كلمه مچن افمگن اس مان بفهم مي دينو واهك دسكو ديگن نوفيلاگن مي دينو بيروام وگن نوتا بيروگن اولمگه حق هودما مي ديوه بيموگا بيكو ادو فلا دعوا كرمون داتي نيكم وسنا فكر كلوا ميدو يوروپگه اهول ورين එබෑමියුන් ඉස්ලාමී ගෞම්තෝගේ අහුල්වරින් එදීනුම් බේරු කුරුමට්ටකා කුරමුන් දිය මින්නේ මසක්කේ ෆේලුවේ එබෑමියුන්ගේ අමිල්ල ගෝති තෙරෙන් අමිල්ල ගේ තෙරෙන් ඉස්ලාම් දීන් ගබූල් කුරානේ මීහුන් නිකුමගෙන් අන්නකමි කුදු අරුගොන්මෙන් komme dimaayakun khabar neyka mugaawiyas ei kaafarike kiman khabar neyka mugaawiyas muslimeke ban khabar neyka mugaawiyas feni sariha wegen daakame එබෑමියුන්ගේ අමිල්ල අන්දාසාතකා අන්දාසී හිසාබුතකුන් දක්කා ගොතුන් දාදේ අවහක් යුරෝපගේ ගින ගොම්තකි මි ඉස්ලාම් දීනුගේ මෙජොරිටි ගොම්තක වෙගෙන්දාන් මිහිඳුගා සත්‍යං සත්‍ය ඉස්ලාමී ගොමෙක්කමුගේ නියමෙන් අලුගොන් මෙන්න ලිබිතිබේ මිතනුන්
mitanu ge ahul weringe terem bayaku midinun nikutumattaka kura masakkataki hama hini nas nudawaruge masakkate lobeti akhunna ukhtunne alugon men vejjeyola modern muslimun kamuga wa tedemme fisare rangala modern muslimun fenigen dane timage gotugati bayaku tibuna modern muslimun gotuga tibbawa hanuma fulu kurawati mi bimaki Allahuge bime alugon men naki Allahuge alugon men midakkani Allahuge shariatuge wahaka alugon men libifanen araka barege sobun alugon men nakamen hama wagutan nunimmune kamaku rabbul alamin kainatuge milkueri ilahu ekan hingawane e ilahuge dinan nasur devane haram wawarukame duniyege insani tarikh dirasa kurawwafa netitibe nikam visnawa fir'aunuge wahaka nikam visnawa qarunuge wahaka duniyege ufadunu bodati veringe wahaka namuruduge wahaka efada mihun ebamihunge baruge terega e abajvari kama jabbarukan dakka mundiya ekama ko rabbul alamin ge hukum mas ebamihun halakure vikan nudekeni bae hama ehemme lobeti akhunna ukhtunne islami aqalliyat nuwata islamu madugom toge verikama ngawmattaka islami namekkiye mihun ebamihunge nanta eba kandala tibefun aduwasswane Hussein kiya bay mihun ebamihunge namun Hussein kandala antimannami muslimen nune kiyage gawm toge verikan kore haram wa kamaki algon menge gawmuga bharata libigatu mattaka muslimu nantawga asken mi islam dinuga usul taka mi islam dinuga shariata furassara kon inkaru koramun datiga dimaya kande eligen islam dinuge hukum taka faadu kiya e dinuge asas taka inkaru koramun datibe lobeti akhunna ukhtunne anek kamaki algon menga shehu mitanuga bayan ko devvi fada Allah subhanahu wa ta'ala bawa lawafa wa ilahuge shariata khilafa edu kullafa shariaten nuwata qanunen hadafi kama vanama ege halaki ko bato satara haruge digu muddatuga dawlatuge baytul malun haradu koggen hadafa wa qanun asasiyan amal kuram feshunuta ma gina duwastakin adi nuwanis e ganunutan atun liye e ganun asasi e kulawala masakke kuri miyunge dulun e babune mi ganun asasi kandufattam wiya mi algon men insanu amille ganun hadam wima kantang hingagin danego inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala mi karamat insana ufadda fawani furihama buddiya hama visnun dewafa ehne kamaku e buddiya hama visnum gebenu he gotuga nu hifafiya dem bayakumihun kitamme he wahake dekis Allah ge ayatan abanu kurmatiga sariha ibaratun kiwi dias kawitur nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad furtan ivigen de kamuga vies qur'ane kamenne qabulen nukurevene nuwata visne nuganeven Allah subhanahu wa ta'ala alugon menni Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fortaga kiyamamba ilahu haram kurawwa nahi kurawwa fawa emmeha kankamun duruheliwe ganna bay kamuga lavash hama ehemme algon menni islam dinu ge aqida ge matiga ta abadu demiti muge mativeri ni'mal fawa bajverin kamuga lavawashi Allah subhanahu wa ta'ala algon menge mi masakatuga baraka lava mikama tawfiq devashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمر الكفر المسمى بالصليب يا مسودا في نحور الجهاد فاتبعوا ظلم الليالي الماضية وانشروا شرعة رب صافية أخبروهم عن هموم ثانية جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد